يألفنا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج الفتى رات العالم يا أهيل الجود والكرم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. بعد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. تعينونا تغيثونا بهمتكم وجدواكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. واهبونا واعطونا عطاياكم هداياكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. ولا خيبتم ظني فهاشاكم وحاشاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. سعدنا إذ آتيناكم وفزنا حين زرناكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. وقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. عسى نحظى عسى نعطى مزايا من مزاياكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. عسى نظرة عسى رحمة تغشانا وتغشاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. سلام الله حياكم وعين الله ترعاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. صلى الله مولانا وسلم ما أتيناكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. على المختار شافعنا ومنقذنا وإياكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. التحيات البركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم يا خيرة الله. السلام عليكم يا صفات الله. السلام عليكم يا من له مقام عالي عند الله. السلام عليكم يا أهل معرفة بالله. السلام عليكم يا أهل القلوب السليمة. السلام عليكم يا أهل الكرامة. السلام عليكم يا أهل الاستقامة. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم يا أهل القبور وآتاكم ما توعدون وإنا إن شاء الله بكم لاهقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله.
أي فوجدتم لا إله إلا الله يا لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله اجعلنا ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وذرياتنا وطلابنا وذوي الحقوق علينا ومن أحسن إلينا ومن حضر معنا ومن غاب عنا من خواص أهل لا إله إلا الله واحشرنا إياهم في زمرة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب الأرواح الباقية والأجسام البالية والعظام الناغرة والشعور المتمزقة التي خرجت من الدنيا بها وهي بك مؤمنة أدخل اللهم عليهم روحا منك وسلاما منا. السلام عليكم إخواننا من المسلمين والمؤمنين يرحم الله منكم المتقدمين والمتأخرين آنس الله وحشاتكم ورحم غربتكم وكتب حسناتكم وتجاوزا سيئاتكم واجمعنا وإياكم في مستقر رحمته يا واسع المغفرة اغفر لنا ولهم يا واسع المغفرة اغفر لنا ولهم يا واسع المغفرة اغفر لنا ولهم. اللهم إنا وقفنا في مشاهد هؤلاء أوليائك ولنا حاجات ولنا مطالب ولنا مقاصد ولنا آمل عملناها ونسألك اللهم أن تقضي لنا الحاجات وتعجل لنا بالمطالب وتبلغنا جميع المقاصد والأعمال إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات إنك على كل شيء قدير. Waalaikumsalam ikhwan hadirin para habaib, untuk kita duduk. Pada para syiban, para satis dipersilakan untuk duduk bagian atas. Untuk rekan-rekan boleh ngambil atas sebelah kanan. Jadi kalau kita duduk berarti sebelah kirinya. تفضل اجلس. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل الصلاة على مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وصلي وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي باق
لا إله إلا الله حي دائم لا يموت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة وآيات الكرسي وثلاثة من سورة الإخلاص والمعوذة من رحمة الله إلى أرواح من اتبعنا ها هنا بسببهم والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة برحمته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر نفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. صدق الله العظيم. نستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك واكرم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين. صل وسلم على سيدنا محمد في النبي والمرسلين. وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وأوصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم ما حللناه من لا إله إلا الله سبحانه وبحمده ما قلناه يا الله يا الله. صلى وسلم على عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة في هذا المجلس المبارك هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة والصادقة متقبلة نهديها نقدم ثواب القراءة إلى رسولنا وشفينا قرة عيننا سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل البيت وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين ثم إلى أرواح كافة ولم من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبارها خصوصا سادتنا والمقربين أهل المعنى البقي أهل زنبل وفرير أقدر أجمعين وأهل حضر مدسوس سيدنا المهاجر الله بن عيسى بدي الله بن عيسى سيدنا علي بن الله بن عيسى بنا علي بن أولياء خلق الإسلام سيدنا محمد بن بعد رسول وفرم سيدنا صلى الله عليه وسلم المقدم محمد بن علي بعالبي سيدنا علي بن الفقيه سيدنا بن الفقيه إخوان من رسول وفرهم جميع سادتنا علي بألبي ثم إلى أرواح كافة المقربين أهل المعنى والبقي وأهل زنبل وفرير جميع الحضر المقربين جميعين ثم إلى أرواح كافة المعالي قربنا فيها نصنف قلوبنا في مشايخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب ومنظومة صلوات دعوات منجات كل مجمعين سوسن قرأنا كتبهم وأورادهم أحزابهم ومنظوماتهم صلواتهم دعوات منجاتهم في معهد في مجلس في أيام في أوقاتنا ثم إلى أرواح كافة من أهل هذه البلدة أهل بالمبان دار السلام كلهم أجمعين سوسن سادتنا وآباؤنا وأجدادنا وهؤلاء رجال أولياء كسفاك أهل هذه التربة أهل كم من قتيهم من حوله وأصولهم وفرهم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وذوي الحق علينا وإلى أرواح خصوصا والدينا ووالديكم وأمواتنا أمواتكم المسلمين أجمعين أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم. اللهم جل وعلا بين أيديهم وارجعهم بك كأنهم من النار وحجاب لهم من النار سترهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أعد علينا من بركاتهم وأسرارهم أنوارهم وعلومهم كرامات من نفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن. رب فانفعنا واهدنا الحسنى وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. صلى الله عليه وسلم من عبدك ورسولك نبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. تقبل منا من غير مرائم وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين.
الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى حضرة ناظم هذه المنظومة المغفور له شيخنا وشيخ شيوخنا الداعي إلى ربه المعبود الحبيب محمد بن حسين بابود، أن الله يعلي درجاته في الجنة ولا يحرمنا من بركاته وأسراره ونفحاته، وأن الله يفتح لنا أسماعنا لسماع الاعتبار لأولي الأبصار في ذكر الإسراء والمعراج لنبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجعلنا من المقبلين في هذا الشهر للتقرب إلى ربنا العزيز الغفار، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يبدل حالنا إلى أفضل الأحوال، وأيامنا كلها سعادة وإفضال، ويبسط لنا الخيرات والعطايا الجسام، ويصرف عنا السيئات والأسقام، ويغفر لنا الذنوب والآثام، ويبلغ لنا المرام، وأن يجعل التقوى لنا أربح بضاعة، ولا يحرمنا الله من صاحب الإسراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة على هذه النيات وعلى كل نية صالحة وإلى النبي محمد الفاتحة. يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء، يا ليلة المعراج والإسراء كم عبرة فيك وكم ذكراء، يا ليلة أبدت مقام المصطفى قد قصرت عنه ذرى الجوزاء، سبحان من أسرى بخير عباده وحبيبه في ليلة الظلماء، من مسجد ذي حرمة في مكة للمسجد الأقصى بغير عناء، بركات ربي حوله وبكربه فأراه من آياته الغراء، ركب البراق وآخذ بركابه جبريل يحرسه من الأعداء، وبطيبة قال الأمين له إلى هذه تهاجر موطن الآباء، صلي لربك ركعتين فمن هنا أيضا تفارق موضع الأحياء، وبمدين صلى بأسفل شجرة قد ظلت موسى بكرب رعائي، وبتور سيناء المقدس سره صلى النبي هناك وسط عرائي، وببيت لحم للمسيح وأمه صلى الرسول لخالق الأشياء، وتعقب العفريت إثر نبينا من فيه شعلة ناره الحمراء، فتلا النبي دعاء جبريل الأمين فخر مصروعا على الصحراء، ورأى أناسا زرعهم وحصادهم يومين ثم بدا بحال نماء، جبريل أخبره قيب سؤاله
وأجابه أهل الجهاد أولئي ولدى سؤال عن أريج فائح قال لماشطة بدار بقائي ولقد أراه الله إذ أسرى به أنواع تعذيب على الخبثاء فليعتبر من كان يعصي ربه ويتب سريعا قبل حل فناء وأتى على واد فحس نبينا بشذا نسيم عاطر وغناء صوت الجنان نسيمها وأريجها تشتاق للحنفاء والصلحاء وبثاني واد مر راح نتانة ووعى دويا راجف الأرجاء صوت لنيران تتوق لأهلها من كان لله من الأعداء من فتنة الدجال يا صاح استعذ فلقد رآه بعينه العوراء وهناك أملاك رآهم يحملون عمود إسلام عظيم ضياء وبأرض شام يؤمرون بوضعه فالشام قد صارت إلى الخلفاء ودعاه للتهويد والتنصير ما استجاب له بكل إباء وبدت له الدنيا بصورة غادة حسناء لم تحظى برد دعاء وبمرة أخرى لقد ظهرت له مثل العجوز دنت لوقت فناء وتعرض الشيخ اللعين له يناديه هلما فباء بالإخزاء يا رب بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء. Bismillah. Pertama ikhwan boleh ngerapat sedikit. Ngerapat. Kita udah ada sholat setelah ini kan, jadi udah rapat apa-apa. Kalau ada orang-orang tua boleh maju naik ke atas. Apalagi asatis kalau di belakang jaturi gabung ke pojok. Bismillah. يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للسراء يا ربي بالمختار
ربي بالمختار فرج كربنا وأمتنا بسر الإسراء ورأى الكليم مصليا في قبره وحياته لله كالشهداء وبدا الخليل مع العيال علاه نور بأس فلدوحة قد رأي يا رب بالمختار فرج كربنا وأمتنا بسر الإسراء ورأى السلام له فراد مرحبا بلطيف الفاض وحسن ثناء وببيت مقدسها بواديها له كشفت جهنم دارها لشقاء يا رب بالمختار فرج كربنا وأمتنا بسر الإسراء ترميك بالقصر كل
ربي بالمختار فرج كربنا وأمتنا بسر الإسراء كل النبي قد أتى وملائك نزلوا إلى الأنحاء جبريل آذن للصلاة أقامها واختار طه أن يؤم أولئك يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمتنا بسر الإسراء وتحدث الرسل الكرام بشكرهم لله كما عدوا من النعماء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمتنا بسر الإسراء وتكلم المختار بينهم وقال ذكر الخصائص بعضها بثناء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمتنا بسر الإسراء ورحمة للعالمين وخاتم وإلى الخلائق مرسل جمعاء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمتنا بسر الإسراء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمتنا بسر للإسراء والأمة الوسطى لأحمد فضلهم يربو على غير لهم وسواء وكتابه الفرقان تبيان لما قد كان من شيء من الأشياء وتذاكروا إذ ذاك فيما بينهم الساعة الحق على استخفاء سكتوا ولكن المسيح بان عن بعض لأشراط لها بجلاء وتكلم المختار قال بعثت والساعة كهاتين مع الإيمان فدحان من عسل ومن لبن له مما به من عذشة وظماء فأصاب من عسل قليلا وارتوى
من كأس در وهو خير غذائي وأتي بمعراج ليرقى صاعدا نحو السماء بهمة قاسائي لاقى من الترحيب والتانيس من رسل وأملاك بكل سماء في أول كان اللقاء بآدم ولديه أسودة بلا إحصاء ورأى الخليل بسابع أوصى بإكثار غراس الجنة الغناء في بيتها المعمور صلى معه أرواه أمته ببيض كساء وأتى إلى ملأ هو الأعلى فجبريل كهلس قد بلي للراء وعلى لسدرة منتهى العظمى التي جلت عن الأوصاف للبلغاء من عسجد أوراكها ولورقة منها تظل الخلق باستيفاء أمثال غربان العضاه ملائك لم يسأموا التسبيح صبح مساء تأويلها أرواه أمة أحمد ماتوا على الإسلام في السعداء من أصلها تنساب 4 أنهر نهر لخمر ثم نهر الماء وبثالث لبن يسوغ لشارب وبرابع أسل زهى بصفاء والكوثر الموعود موردنا غدا انساب منها فائق الإرواء ثم جنان الخلد كان دخوله فإذا بها ما لا رآه رائي والأذن للإنسان ما سمعت به في القلب لم يخطر لدى العقلاء يا رب بالمختار فرج كربنا وامدنا بسر للإسراء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء فبيوتها من لؤلؤ وترابها مسك يعطر أبعد الأنحاء وتفتحت أبواب نيران له فبداه خازنها تحية جاي يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر الإسراء لم يبتسم قط بطول حياته وعبوسه
بلوى على السجناء للمستوى رضي النبي وقد صغى لصريف أكلام بكل قضاء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمتنا بسر للإسراء وهنا أجل حوادث المعراج إذ نال قربا ليس للنظراء جبريل قال مقامي حتى ها هنا قم فارقى في أمن من الأسواء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمتنا بسر للإسراء وبحجب أنوار الجلال يخدم متجها لحضرة ألطف اللطفاء فدنا الحبيب كقاب قوسين وخار إلى السجود بذلة ورجاء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمتنا بسر للإسراء ورأى الإله فيا لها من نعمة خصت بسر للإسراء سل تعطى وشفع لنا رد شفاعة معنى الخطاب لسيد الشفعاء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمتنا بسر الإسراء يا ربي قد أعطيت رسلك رفعة وخصائصا من أعظم النعماء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمتنا بسر للإسراء يا رب بالمختار فرج كربنا وأمتنا بسر للإسراء فأبي الخليل بخلة خصصته وأخي الكليم خصصته بنجائي ووهبت عيسى من أجائب حكمة وكتابه الإنجيل جم سنائي فأتى جواب الحق جل جلاله خص الرسول بأعظم الآلاء جعل النبي حبيبه وصفيه وحباه سبع مثاني لثنائي وخواتم البقرة وأيضا أسهم الإسلام مثل دعائم لبنائي وسط وأفضل أمة أمته شهداء على الناس بيوم قضائي وقضى بفرض الخمس لكن أجرها 50 تخفيفا على الضعفاء
ينزل من السماء مودعا ممن بها بتحية ودعاء فرأى بأسفلها دخانا مظلما وقبيح أصوات لدى الإصغاء تلك الشياطين تحوم على عيون الخلق كي لا يفكروا بعلاء قص النبي على قريش صبحه مسراه حول البيت بالأضحاء والمسجد الأقصى لهم عرفه وعديد أبواب له بوفاء وأضاف أني قد مررت بعيركم فأتت كما قال من الروحاء سخروا به إذ لم يقروا قوله وكذاك أهل الكفر والإغواء لكن أبو بكر يكرر قوله إن الرسول صدقت في الإسراء وخلاصة المعراج والإسراء يا مسلمون نظمت قصد رجائي من ربي الرحمن عفوا شاملا ودوام توفيق وجزل عطائي وعناية عظمى بذرياتنا وشفاعة من سيد الشفعاء وحماية للمسلمين جميعهم من كيد شيطان ومن أعداء وهلاك قوات اليهود ومن لهم شرك بنصرتهم من الخلفاء ثم الصلاة على النبي وآله سفن النجاة السادة الشرفاء وعلى الصحاب مهاجر ونصيرهم وعلى المحب لهم بصدق ولائي يا رب بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الصلاة والسلام عليك يا ناصر الهدى يا خير خلق الله
الصلاة والسلام عليك يا ناصر الحق يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا من أصرى بك المهيمن ليلا يا من أصرى بك المهيمن ليلا نلت ما نلت والأنام نيام وتقدمت للصلاة فصلى كل من في السماء وأنت الإمام يا من أصرى بك المهيمن ليلا يا من أصرى بك المهيمن ليلا نلت ما نلت والأنام نيام وتقدمت للصلاة فصلى كل من في السماء وأنت الإمام وإلى المنتهى رفعت كريما وإلى المنتهى رفعت كريما وسمعت النداء عليك السلام يا كريم الأخلاق يا رسول الله صلى الله عليك
وعلى آلك وأصحابك أجمعين. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وذكرك وشكرك إنا والحمد لله رب العالمين. صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه وسلم. صلوا على نور الذي عرج السماء
فوز من يا فوز من صلى عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا قد حضرنا قصة معراج نبيك الكريم ورسولك المبارك العظيم، واقضي علينا ببركاته لباس العز والتكريم، واسكننا بجواره في دار النعيم، ونعمنا في الجنة بالمقيم. اللهم إنا نسألك بجاه النبي المصطفى وآله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أن تكون لنا معينا وشفيعا، وبوئنا من الجنة غرفا، وارزقنا بجاهه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك، اللهم
نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار والسادة الأبرار أن تكفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا عزيز يا جبار وأرنا من جميع المحاسد والمفاسد والمكاره والمخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا بالإعلان والإصرار اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا برحمتك واغفر لنا فإنك أنت الغفور الغفار اللهم إنا نعوذ بك من الهم والغم ومن الجهل والكسل ومن الحزن ومن العجز ومن الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم تقبل شفاعة سيدنا محمد اللهم تقبل شفاعة سيدنا محمد الكبرى وارفع درجته العليا وأته له في الآخرة والأولى كما أتيت إبراهيم وموسى اللهم اجعل سيدنا محمد من أكرم عبادك عليك كرامة ومن أرفعهم عندك درجة ومن أعظمهم قدرا ومن أمكنهم شفاعة اللهم أتبعه من أمته وذريته ما تقر به عينه اللهم أتبعه من أمته وذريته ما تقر به عينه واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته واجز الأنبياء والمرسلين كلهم خيرا وصل وسلم على سيدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وبينهم من الأنبياء والمرسلين صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولمن حضر ولمن غاب عنا من المسلمين أجمعين ولمن أوصانا وأوصيناه بالدعاء اللهم اكتب السلام والصحة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة سيدنا محمد سيد المرسلين اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا من الرجس الحسي والمعنوي والأدنسي وأعذنا من شر الجنة والنار اللهم لا تحيينا بغفلة
اللهم لا تحيينا بغفلة اللهم لا تحيينا بغفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا يا مولانا لا إله إلا الله محمد لا إله إلا الله محمد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفجر قبول بحق وجه سيد الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بنا بخير الأنام وبالمؤمنين يا قوي مجد اكفي شر المظلمين وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama para habaib, para syiban, wa akhudzu bizzikir Sayyidul Walid Abuya Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Shahab, wa Fadilatul Habib Al-Ustad Syauqi Al-Kab, wa Fadilatul Habib Ustad Muhsin bin Abdullah Al-Habashi, wa Fadilatul Habib Al-Am Ali Al-Bin Hamid, dan juga serta pembina Majlis Isra' Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Habib Al-Ustaz Syukri bin Ali bin Shahab. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur-umur beliau dalam keadaan taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya, serta dalam keadaan sehat wal afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik dan hidayahnya hingga kita bisa bersama-sama untuk menghadiri acara ikhtitam Isra' Mi'raj Nabi Al-Mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam di majlis zikir ziarah ini, pimpinan Al-Habib Syukri bin Ali bin Shahab. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menginjak acara selanjutnya, yaitu kata sambutan yang akan dibawakan oleh pembina daripada majlis zikir ziarah Al-Habib Syukri bin Ali bin Shahab. Fa'alihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du fa ya ayyuhal habaib kiram wal asatidul kurama wal hadirin rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dikumpulkan di tempat yang teramat sangat mulia, dalam acara yang teramat sangat mulia, dua kegiatan yang agung yang kita laksanakan bersama pada malam ini, yaitu penutupan rangkaian Majlis Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga penutupan sementara Majlis Zikir Ziarah Kambang Koci. Bil khusus malam ini kita pun dapatkan begitu banyak ketambahan keberkahan dan kemuliaan dihadiri para habaib, para syiban, para asatiz. Fajazakumullahu khairal jaza. Kami mewakili segenap panitia, baik itu panitia Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haula ikhwan irtibat mutakharrid Pondok Pesantren Dubatul Muhibbin, barakallahu fihim fi masaiyah. Mudah-mudahan Allah berkahi apa yang mereka lakukan, apa yang mereka usahakan setiap malam, mengumpulkan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat baginda Rasulullah, mengenal keagungan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami juga mewakili daripada panitia mengucapkan kepada semua masjid, mushollah dan majelis taklim yang ikut serta dalam rangkaian Isra wal Mi'raj, yang telah juga memberikan bermacam fasilitasnya, jazakumullahu khairal jaza. Berkat antum juga terlaksananya ini semua acara. Adapun rangkaian acara ini ikhwan, kita tidak mematok harus 20 atau sekian. Kita selalu setiap tahun mengkondisikan dengan keadaan hari dan tanggal. Dan kebetulan tahun ini terhitung 20 tanggal, 20 hari acara kita Isra wal Mi'raj. Dan penutupan malam hari ini bertepatan dengan penutupan juga Majelis Zikir Ziarah Kambang Koci. Kami bersyukur dan ucapkan jazakumullah jaza kepada para habaib terkhusus yang kami perhatikan selalu istiqomah hadir, walaupun terkadang tidak hadir tapi jarang lebih banyak hadirnya. Bahkan kami kalah dibandingkan para habib kita. Amanah Habib Ali bin Abdullah Al-Hamid Al-bin Hamid, Abuya Habib Umar Abdul Aziz, Abuya Habib Muhsin bin Abdullah Hamsi, dan juga Ami Ayyub bin Yahya. Ini kalau kami perhatikan nulahidhum daiman hadir. Jadi musola-musola di majlis-majlis, sedangkan kita yang irtibat ganti-gantian. Ya, ganti-ganti pun kadang-kadang tidak datang, tapi mereka Masya Allah hadir selalu. Jazakumullah jaza. Mudah-mudahan insya Allah ini majlis kita akan ulangi lagi tahun depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hamba rahimakumullah, minta maaf sebelumnya. Ini perlu kami sedikit sampaikan, Majelis Isra wal Mi'raj ini mungkin agak beda dengan Maulid Arba'in atau Ishrin. Jadi setiap malam tidak ada muter celengan di sini. Ya, jadi di sini kami minta sedikit pengertian barangkali dari setiap majelis mushollah ataupun masjid yang mengadakan acara, mungkin bisalah sedikit memberikan perhatian kepada mungkin tim hadroh atau tim kamera ataupun rekan-rekan yang parkiran, ataupun mungkin terutama lagi para penceramahnya. Ya, karena kita di sini tidak ada mengumpulkan dana, jadi kita cuma jalan lelah walillah. Lelah walillah, mudah-mudahan kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah habaib rahimani rahimakumullah. Dan pada malam hari ini insyaallah kita mintakan dua penceramah. Sengaja alhamdulillah dengan izin Allah kami dapat namanya sama. Sika Ilham Muhibbin, insyaallah Muhibbin asli karena dia keluaran Nubatul Muhibbin. Ustadz Ilham Kamil, dan kedua guru kita yang lama kita tidak pernah dengar ceramahnya. Mungkin insyaallah kita kangen, jujur kami juga kangen. Mungkin beliau terakhir ngisi sempat bulan Maulid barangkali, setelah itu tidak pernah nongol karena kesibukan beliau untuk menghidupkan pesantren yang beliau asuh, guru kita Ustadz Ahmad Kamil bin Ahmad Barakabah. InsyaAllah dua Ustadz Kamil ini akan memberikan tausiah pada malam hari ini. Kita doakan Ustadz Kamil, Masya Allah, alhamdulillah pacak datang malam hari ini. Ya, beliau berjuang, bermujahadah dengan rekan-rekan yang membantu beliau di pondok di Segayam. Kita doakan mudah-mudahan pondok beliau diberkahi Allah, mendapatkan pandangan khusus dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga salaf. Segala hajat apa yang beliau hajatkan dari untuk pribadi, keluarga dan pondok, mudah-mudahan dimudahkan Allah, digabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyak kepada panitia yang mengadakan acara pada malam hari ini, baik tim konsumsi, sound system, hadrah, perparkiran dan semuanya.
jazakumullah khairul jaza, termasuk para donatur yang telah membagikan rezekinya untuk mensukseskan ini acara. Begini saja, lebih kurang kami minta maaf kepada semua majelis dan tempat yang mungkin diadakan majelis tapi mungkin panitia kadang-kadang datang terlambat, barangkali kami minta maaf. Wa hadza ma aqulu lakum astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jaza pada Ustaz Syukri bin Ali bin Syahab. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menginjak acara selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan dua penceramah. Ceramah yang pertama akan dibawakan oleh Al-Ustaz Ilham Kamil bin Umar dan ceramah yang kedua akan dibawakan oleh Al-Ustaz Kamil bin Ahmad Barakbah, fa alaihi ma falyatafaddala. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa alin nabi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati dan yang kami muliakan para habaib, para asatiz yang sempat hadir pada malam hari ini, terkhusus guru kami, orang tua kami, Sayyidil Walid Abuya Sayyid Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur beliau, Allah sehatkan zahir batin beliau, Allah luaskan, mudahkan, panjangkan umur beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kami hormati Abuya Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi, kemudian Wal Habib Syauqi Al-Kab, kemudian Wal Habib pengasuh daripada peringatan atau perayaan Isra dan Mi'raj Majlis Zikir, yaitu guru kami Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syahab. Mudah-mudahan beliau semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Qala Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha farada faraida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya' rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhasu anha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, malam ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh keberkahan dari Allah untuk menghadiri perayaan Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu sama-sama Isra Mi'raj ini isinya pasti tentang solat, dan solat inilah yang saat ini paling banyak ditinggalkan oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang ninggalkan itu merasa dirinya biasa baik, sudah menjadi sesuatu yang biasa ninggalkan semayang. Cuman yang lebih dak lemaknya lagi itu rajin semayang tapi salah galau, maconya salah, Fatihah salah,
rukun solat salah, ngembek wuduk salah. Itu yang dak lemaknya juga. Rajin mayang, tahajud rajin, 5 waktu rajin semayang rajin. Cuman kurang belajar. Bahkan ana minta maaf pernah bertemu dengan si Kok Ketip. Habis ceramah pernikahan dia ngomong dengan ana, "Ustaz, aku pening." Ini bahasa dia. "Ustaz, aku pening sekarang ngawin ke budak pengantin sekarang." "Ngapo je Ustaz?" "Pening tu apa nak kawin lagi dah ni tak tahu." "Pening dah ni ngapo?" "Uji ku ngapo pening Pak? Aku ni pening sekarang ngawin ke budak." "Ngapo? Budak sekarang maco syahadat lagi becak wong baru masuk Islam," uji dia. Bapaknya Islam, emaknya Islam, kongkon istighfar, kongkon syahadat, becak wong baru masuk Islam. Kapan disuruh? Asadu Allah, asadu. Berarti nunjukkan tak baca ngaji. Nunjukkan tak baca ngaji. Nah, sekarang ini berarti sudah satu sudah menjadi suatu yang biasa. Minta maaf seluruhnya yang nak pengantin, budak-budak muda, rajin majelis, alhamdulillah, tapi jangan lupa belajar ngaji. Fatihah itu di dalam solat wajib. Kalau salah baca Fatihah, tidak sah. Kalau qul ya ayyuhal kafirun tak bertemu dengan lakum dinukum waliyadin, masih sah. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum debut-debut be belakang tu. Tidak bertemu lakum dinukum waliyadin, masih sah semayang. Nah, cuman jangan kalau jadi imam jangan diteriak ke kami-kami, kalau geger waktu itu kaget. Nah, artinya belajar. Sekarang ini sudah artinya kalau kita tidak baca ngaji itu mak mana kita nak membeng bini kita. Sekarang ini wong ni banyak giliran nak anaknya nak les nari, semangat Pak. Giliran anaknya nak les nyanyi, berapa sebulan? 200.000, bayar 1 juta. 5 bulan, nyanyilah kau. Narilah kau sampai terpatah pinggang kau. Saking semangatnya. Giliran anaknya nombor 3 balik nangis. Ngapo jimaknya? "Aku tak galak lagi bu ngaji tempat uak itu." "Ngapo? Ibu tu nunggak 7 bulan." Ngaji Pak, ini kenyataan. Yang ku sampaikan ini kenyataan. Giliran untuk nari, untuk nyanyi, nak les komputer, nak les, malu kendak kamu sana. Nah, terserah. Cuman giliran ngaji ngapa sampai nunggak? Pakai ngomong pula umaknya, njuk tahu dengan wak yang ngajar ngaji tu lillahi ta'ala. Mak guru ngaji ni banyak kurus galau di Palembang ni. Banyak aku makan pahala banyak. Aku tanya ni dengan yang tua-tua di kampung tu, "Ji ku mangcik mak malu zaman dulu kalau ngaji, ngawak minyak lampu ilham." Dulu, zaman dulu. Orang kampung tanya, "Uji ku mak mana cik ngaji dulu?" "Ngawak minyak lampu." Dalam hatiku wajar lah kalau kebakaran rumah guru ngaji paling besar, minyak lampu kalau isi. Ingatlah kalau rumah guru ngaji paling besar bakaran, minyak lampu kalau isinya. Nah, ini satu yang harus kita perhatikan. Ini syariat. Jangan sampai syariat ini sudah mulai terkikis. Ingatlah zaman sekarang pengantin minta maaf. Kalau kalangan habaib alhamdulillah. Ini kalangan saat ini sudah mulai mengkikis adat yang sudah baik di dalam pernikahan. Ngajilah dak kate sekarang ni. Selo dua selo nak mau megi itulah. Tahan, ngaji dah salah sat. Biarlah mau megi inilah. Uji ku ya Allah, apa dia mau megi ni? Selo dua selo nak mau megi itulah. Nah, ini arti sudah mulai dikikis adat istiadat yang baik dalam agama kita. Ini syariat. Intan surullah yansurkum. Tolong agama Allah, tolong syariat Allah. Ini tugas kita galo-galo, bukan tugas para ulama, bukan. Tugas kita galo-galo, tolong syariat Allah. Yansurkum, kamu akan ditolong oleh Allah. Dalam kalau kalimat Nabi, ihfazillaha yahfazka. Jaga syariat Allah, jaga agama Allah. Nabi ngomong sama Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, "Wahai Ibn Abbas, ihfazillaha yahfazka." Jaga syariat Allah, jaga agama Allah, engkau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Jawahir Lu'lu'iyah, bukan kau yang dijaga. Kata beliau, bukan engkau saja yang dijaga oleh Allah, wa ahlaka. Anak bini kita dijaga kalau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jadi wong soleh, jadi wong baik, nyago syariat Allah,
akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah taala abadikan. Ini contoh sudah Allah abadikan dalam surat Al-Kahfi tentang kisah Sayyidina Khidir alaihi salam dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Salah satu kejadian yang dialami oleh beliau berdua, bertemu dengan jidaroy yuridu ayyan qadda fa aqamah. Beliau bertemu dengan dinding rumah yang hendak roboh. Sayyidina Khidir atas izin Allah taala nak dibenerinya. Nabi Musa komentar, kalau nak mener minta upah. Kalau nak mener tu minta upah. Jangan mener baik. Nah ini dak akor berdua ni. Sikoknya sudah hakikat makrifat, sikoknya masih syariat. Kalau bergawe minta upah. Tidak akor. Akhirnya singkat cerita di akhir kisah, wa ammal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah. Jadi ketika Nabi Khidir menerka dinding rumah itu, kenapa dia pacak disuruh oleh Allah menerka gedek rumah wong nak roboh itu? Ternyata itu rumah punya anak yatimaini fil Madinah, punya anak yatim yang ada di negara itu, di kota itu. Wa kana abuhuma salihah, ternyata ayahnya budak dua ekor itu adalah wong yang dulunya nyago syariat Allah, nyago agama Allah, orangnya soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjadi wong yang soleh, yang taat kepada Allah dengan doa yang dulu diajarkan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz ibn Jabal. Muaz, baca doa ini, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk selalu ingat kepadamu, zikir kepadamu. Sehari ni pacak duduk itu karena Allah. Bukan karena kita seger, bukan karena kita punya motor, punya mobil, bukan. Ada yang tak punya mobil, punya motor, tapi masih sampai sini. A'inni ala zikrika. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santum sallallahu. Selanjutnya mari kita dengar dengan seksama ceramah agama yang disampaikan oleh guru kita Al Habib Kamil bin Ahmad Barakbah. Walaihi tafadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, para habaib, para asatidzah, para tuan guru, para orang tua yang hadir bersama kita, kita doakan agar mereka semua selalu berada di dalam penjagaan dan lindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yang selalu duduk bersama mereka mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tadi sudah kita dengarkan dari Ustadz yang namanya Cak Ana. Bajunya sama belum, gak tahu padahal gak janjian. Macak manyor. Tadi itu nak balik dulu ganti baju. Masya Allah. Ini adalah apa yang digawe ke oleh Ustaz Syukri, ngampul ke yang namanya Kamil, tahan segayam sano. Alhamdulillah, walaupun nama Kamil, memang kita ni manusia tak sempurna. Yang sempurna Nabi Muhammad. Karena sekarang ini ada sikap mulut betino, politisi ngomong ke dak katik manusia sempurna. Dia nyebutkan presiden dak sempurna. Sampai dia ngomong
Rasulullah juga tidak sempurna. Nah, ini sudah kelemahan ngoceh, tapi tidak sadar kalau yang dia oceh ke itu yang pacak membuat dia akan rusak daripada imannya. Karena Nabi Muhammad itu sempurna. Bukti kesempurnaannya Nabi mendapatkan mukjizat ini. Kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad dapat mukjizat banyak, tapi kebanyakan mukjizatnya yang berurusan dengan bumi. Ada di bumi galo. Nabi Musa pacak belah lautan, laut ada di bumi. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berikan mukjizat bukan hanya terjadi di bumi, tapi mukjizat tersebut juga terjadi di langit. Pertama, dan itu terjadi di bulan Sya'ban, insyiqaqul qamar. Terbelahnya bulan menjadi dua. Ini bulan adanya di langit. Dan bulan yang ada di langit yang tidak pacak disentuh pakai tangan bisa terbelah betul menjadi dua. Bagaimana Allah bisa memberikan hal tersebut kalau bukan yang minta manusia yang paling sempurna? Tidak akan bisa. Bulan yang Allah ciptakan bisa terbelah betul jadi dua kalau bukan Allah kasihkan kepada kekasihnya. Yang tidak akan ada alam semesta ini kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, mukjizat yang berkaitan dengan langit, perjalanan Isra dan Mi'raj. Naiknya Nabi dari langit 1 sampai ke langit ke-7 sampai ke satu tempat yang disiapkan oleh Allah untuk Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah salah satu keistimewaan Nabi. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sempurna ini, di dalam Al-Quran Allah selalu menyebut Nabi Muhammad itu dengan gelar. Hanya beberapa ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut Nabi dengan namanya. Selebihnya Allah sebut Nabi dengan gelar, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasulu, dan seterusnya. Tetapi subhanallah, ketika Allah menyebutkan Nabi Muhammad di dalam masalah Isra, tidak disebutkan oleh Allah dengan gelar, tidak disebutkan oleh Allah dengan nama, tapi disebutkan oleh Allah dengan sifat. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah sebutkan Nabi Muhammad di situ dengan sifat abdihi ay Abdullah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah tidak mengatakan asra bi nabiyhi, asra bi rasulihi, asra bi Muhammadin, tidak. Tapi asra bi abdihi. Kenapa? Karena pertama, Nabi Muhammad itu senang kalau disandingkan dirinya dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Nabi ditawarkan, engkau ingin menjadi nabi dan raja atau menjadi nabi dan hamba, maka beliau mengatakan, aku lebih senang menjadi nabi dan hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena penyandangan diri kepada zat yang maha mulia itu adalah hal yang paling mulia. A'lal maratib, paling tingginya kedudukan ketika seseorang menyandangkan dirinya kepada zat yang maha mulia. Dan Nabi Muhammad senang kalau dirinya disandarkan kepada zat yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kenapa dengan bi'abdihi? Ketika sifat disebutkan itu di dalam Al-Quran, berarti apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad kedudukan yang tinggi. Salah satunya kalau untuk Nabi khusus Isra dan Mi'raj ini, kita pun selaku umatnya bisa mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah, bisa mendapatkan kemuliaan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan? Selama kita mau menjadi Abdullah.
Selama kita menjadikan diri ini sebagai hambanya Allah, maka akan ada kedudukan yang tinggi Allah berikan, maka akan ada kemuliaan yang besar akan Allah berikan. Kenapa? Karena kita sudah mengatakan diri kita Abdullah. Sebab di dalam Abdullah fihi ubudiyah, di dalam nama hamba Allah terdapat penghambaan, terdapat pengabdian. Penghambaan dan pengabdian seorang hamba kepada Allah, inilah yang bisa membuat hamba tersebut diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 kalau Al-Imam Al-Ghazali nyebutkan di dalam kitabnya Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad itu kitab daripada muridnya Imam Ghazali yang sudah jadi ulama, tetap minta nasihat kepada gurunya Imam Ghazali. Apa? Itu Imam Ghazali yang ditulis oleh muridnya, "Tsumma in sa'altani 'anil ubudiyah." Ketika kau bertanya sama aku tentang masalah ubudiyah, penghambaan, pengabdian seorang hamba kepada Allah, maka itu ada 3 keadaan. Maka usahakan kita memiliki 3 keadaan ini agar kita ini bisa betul dikatakan Abdullah, bisa betul dikatakan orang yang mengabdi sama Allah, orang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan heran kalau ada orang menjadi hambanya dunia. Kenapa? Karena dia sibuk nyari dunia. Ada hamba jabatan. Kenapa? Yang dia kejar jabatan. Tapi yang lebih hebat kalau dia menjadikan diri hamba Allah. Dan hamba Allah bukan dengan ucapan, tapi dengan bukti. Alhamdulillah kita nih Palembang di mana tempat banyak. Kalau urusan sedekah pasti nulis hamba Allah. Dari hamba Allah sekian, dari hamba Allah sekian. Tapi gato-gato, tidak banyak ini gato-gato. Yang minta ditulis hamba Allah pas nyumbang tuh ngenjuannya dikit biasanya. Tapi kalau ngenjuannya banyak, tolong Ustaz sebutkan nama aku lengkapnya, biar wong tahu itu ngenjuk aku. Tapi pas ngenjuk 10.000 terus hamba Allah Ustaz. Mak agak ria, awak pelit. Ya, itu nyatanya hamba Allah hanya sekedar kalau nyumbang anjeknya sedikit. Tapi kalau praktek betul hamba Allah, ada perintah Allah, ada urusan dunia dulu digawe ke, baru perintah Allah. Buktinya beni, bukti majelis taklim bela magib di Palembang. Anak gatik lagi majelis di Palembang memang. Ustadz Syukri Wena majelis magib, ada bola Indonesia lawan Bahrain. Mana kamu? Anak cinta Ustadz Syukri. Hadir apa kamu majelis? Hah? Hadir Ustadz, alhamdulillah hadir. Tapi buka HP streaming masih. Tiago kamu Ustadz nyelaskan kamu nonton bola. Mana adab kita di dalam Nah kita nih belum betul-betul jadi hamba Allah. Maka lihat apa yang katakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, bagaimana keadaan seorang itu mengabdikan dirinya sama Allah. Pertama kata Imam Ghazali, muhafadzatu amri syar'i, selalu menjaga perintah syariat. Perintah syariat itu jangan di nomor 2 ke nomor 1. Perintah syariat ini pertama berkaitan dengan hukum wajib, hukum sunnah, hukum makruh, hukum haram. Yang kedua berkaitan dengan iman, akidah. Yang ketiga berkaitan dengan akhlak, budaya itu termasuk bagian daripada akhlak. Jago syariat. Jangan kita tentang yang namanya perintah syariat, jangan kita obah yang namanya perintah syariat, jangan diotak-atik yang namanya perintah syariat. Kita sami'na wa ata'na sudah. Ada tradisi, ada adat, dah apa-apa kita teruskan yang namanya tradisi, kita teruskan yang namanya adat, tapi dikemas dengan syariat. Adat harus melok syariat, bukan syariat harus melok adat. Adat yang harus dibawa syariat, bukan syariat harus nurut sama adat. Sekarang berubah, syariat harus nurut adat. Pengantin lanang betino digabung ke sebelum, nah, karena masalah nganten, nah ini sebut
Padahal masalah nganten lagi bukan ketipnya beliau itu tuh. Curhat tadi Ustaz Kamil ngomong sepi gua ngaji. Itulah kadang-kadang kamu nih ngajar Ustadz bab ikhlas, Ustadz sudah ikhlas woi. Nggak usah kamu ngajari Ustadz bab ikhlas sebelum kamu nyuruh Ustadz ikhlas, Ustadz lah ikhlas. Datang tak dijemput, nyingok tak disenyumi. Kamu ngomong Ustadz ikhlas Ustadz, giliran kamu diminta tidak ikhlas. Memang serba salah. Jadi Ustadz tuh serba salah, makanya banyak sabar tinggal ke dusun lemah. Tak katik lagi ngomong ikhlas. Kenapa? Kamu datang ke sana lagi dah. Masya Allah, jago urusan syariat, oi. Jangan dirobah-robah. Kita ni sudah banyak ngobah urusan syariat. Akhirnya banyak kacau balau. Kalau sudah urusan syariat kita ni hamba siapa? Hamba Allah. Allah punya aturan, Allah punya ajaran, Allah punya hukum. Maka kita terapkan baik. Ketika kita menyadari diri ini sebagai hamba Allah, maka kita jago apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yang kedua, enggak usah panjang lebar. Balik dusun soalnya. Nian lah ngomong apa ya Musa Syukri saat balik dusun nabi sini. Abah melok na atun abah. Yang kedua, ar-ridha fil qada wal qadar wal qismah minallah. Hamba Allah itu pengabdian penghambaan itu kalau dia ridha dengan takdir, ridha dengan ketentuan, ridha dengan pembagian yang telah dibagi oleh Allah. Dinjuk sedikit alhamdulillah, dinjuk saro alhamdulillah, dinjuk sakit alhamdulillah, dinjuk ujian terima kasih, dinjuk balak terima kasih. Itu hamba Allah. Hidup lapang dadu terima. Dan itu yang ada dalam diri Nabi Muhammad. Itu aja enggak Nabi 10 tahun berdakwah sebelum Isra wal Mi'raj, dicaci, dimaki, dihina, diejek. Sesusah-susahnya kita berdakwah, tapi belum sempurna kepala kita ni dilempari tanah oleh wong. Paling menguti wega itu. Tapi belum pernah jalan untali tanah, setiap balik bawa tanah kepala ni belum pernah. Cuma Nabi setiap balik bawa tanah pucuk palanya. Sampai anak-anaknya menangis dengan ayahnya balik kotor palanya karena dilempari tanah. Sampai kata Nabi, tenang jangan nangis. Fa innallaha mani'un abaki. Karena Allah yang akan menjaga ayahmu ini, Allah yang melindungi ayahmu ini. Nabi ketika dinjo itu Nabi ridho, Nabi terima. Bukti terimanya Nabi apa? As-sabat, Nabi teguh, Nabi tekun, Nabi istiqamah, tidak pernah menghindar dari sedikit pun perintah Allah. Itu bukti Nabi nerimo. Setiap dakwah tak dapat lemak, setiap dakwah tak dapat sambutan yang baik. Tapi kami tahu ini sudah ketentuan Allah, ini sudah bagian daripada apa yang Allah inginkan untuknya dalam menjalankan perintah Allah. Nabi terima dengan Nabi tak lari. Walaupun ujian yang datang, cobaan yang datang sangat hebat, Nabi tak lari. Buktinya sampai Nabi ngomong dengan pamannya, seandainya mereka nak taruh matahari di tangan kanan, naruh bulan di tangan kiri untuk aku menghentikan urusan ini, demi Allah tak akan aku hentikan. Sampai 2 hal, aku mati dalam urusan ini atau aku menang bisa ngajak mereka berjuang di jalan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, memang berat, ilmu takdir ini berat. Kenapa? Karena itulah berat tadi. Kalau kita baca, itulah kita disebut hamba Allah. Kita betul mengabdi sama Allah, sama seperti karyawan yang begawi mengabdi. Makanya kata ngabdi itu kata yang memang tulus, itu ngabdi. Tapi kalau ngabdi masih berharap, bukan ngabdi. Makanya di pesantren ngabdi dinjo apa benimo. Tapi kalau ngabdi pacak ngatu, bukan ngabdi itu namanya, ngampuk. Nah kita ni ngabdi sama Allah, dinjo apa we sama Allah nerimo.
Kalau kita diinjak oleh Allah, protes, marah, kita nih ngampuk sama Allah. Urusan kita nih sudah Allah atur, tapi kita protes. Dan subhanallah, bagaimana bisa jadi orang yang tidak pernah lupa dan bisa nerima dengan ketentuan Allah? Salah sikapnya Allah buat itu dalam perintah solat. Makanya Allah ngomong dalam Al-Quran, khuliqal insanu halu'a wa idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Manusia ini hobinya ngeluh kalau dapat sago, wah diumbar-umbar. Segala wong juk tahu lo, sago aku gimana? Lagi sempit, buntu. Segala wong tahu lo. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi kalau lagi lapang diem. Bahkan kalau ditanya, mak mana kabar kau? Sago. Takut iasa nih. Mana lancar apa? Sago Ustaz, sepi toko. Padahal banyak duitnya. Ini sifat manusia sudah. Allah dewe yang ngomong. Kecuali syarat sikok, kata Allah siapa? Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Yang memang sholatnya betul, seperti tadi disampaikan, orang yang sholat yang betul zahir batin, maka itu membentuk karakter yang baik dalam dirinya. Termasuk salah satunya dia nerimo dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara pengabdian, tidak protes dengan ketentuan Allah. Bukan setiap saat ngomong, ngapa aku terus, ngapa budak itu tidak benar, aku nih rajin majelis, ngapa ujian sama aku terus, itu budak tidak pernah rajin majelis, ngapa aku dia tidak pernah dapat ujian. Ujian itu cara Allah mengangkat derajat. Maka kalau kamu pengen tahu mak mana cara ujian, segayam be kamu. Sebulan sebulan. Kagak bau tahu mak mano hidup di dusun ninggal ke kota. Makanya jangan nyingok ke pucuk, nyingok ke bawah. Bau pacak nimo ketentuan Allah. Kalau kamu sering nyungak nyampah, itulah lupa diri, sering nyenduk. Maka jadi tahu masih banyak wong yang kedudukannya tidak seperti kita lemaknya. Masih banyak wong yang tidak seperti kita lemaknya. Rumah, kenikmatan sosial ini dan itu. Kakek kalau kamu sudah nyingok ke bawah, alhamdulillah ternyata aku lebih lemak dari dia. Bau kita sadar. Yang terakhir, yang ketiga, apa kata Imam Ghazali cara pengabdian sama Allah? Ini, tarku ridha'i nafsika fi ridha'illah. Ninggalkan kesenangan kita cuman untuk mencari kesenangan Allah. Ini kesenangan aku, ini kesenangan Allah. Mana yang kita pilih? Saat kita ninggalkan kesenangan kita untuk mencari kesenangan Allah, itulah kita hamba Allah. Tapi kalau kita masih mendepankan kesenangan kita, menduakan kesenangan Allah, belum kita nih mengabdi sama Allah. Buktinya kita syahwat kita dulu kita penuhi, baru keinginannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Nabi itu siapa yang kepengen hidupnya susah, dihina, dimaki, siapa yang kepengen? Dak kate. Sampai Nabi ngomong dalam hadis, jangan berharap ketemu musuh. Nabi ingatkan jangan berharap ketemu musuh. Ini Nabi tidak berharap ketemu musuh, tapi musuhnya Nabi banyak. Tapi Nabi tahu ini yang diinginkan oleh Allah. Kalau keinginan Nabi tidak mungkin kepengen cah itu, tetap tabah, tetap sabar 10 tahun sampai 13 tahun di Mekah hanya untuk ngajak wong-wong ini beriman sama Allah yang tak katik duitnya di situ, untuk ngajak orang-orang ini masuk ke dalam surga Allah yang tak ada keuntungan dunia di situ. Kalau kepengennya Nabi duduk di rumah sama keluarga, itu kepengen Nabi. Siapa Nabi tinggalkan galau-galonya untuk siapa? Allah. Nabi tahan tak makan. Nabi itu kaya, hadirin. Nabi itu kaya, tak boleh kita ngomong Nabi miskin, duit Nabi banyak. Tapi Nabi merelakan dirinya tidak makan, yang penting umatnya bisa tercukupi. Nabi tahan bawa batu di perut 3 hari tak makan. Bukan kalau Nabi tak mampu beli makan, tapi duitnya Nabi diutamakan untuk orang lain, karena di situ ada ridha Allah.
Kita dak usah urusan yang jauh, urusan ibadah benar. Ibadah wajib itu keinginan Allah. Ada syahwat kita, keinginan kita. Kita masih ngalahkan keinginan Allah untuk keinginan kita. Maka kapan kita betul mengabdi sama Allah? Kalau ngabdi sama guru, keinginan guru pacak kita depan ke, keinginan kita kalah ke, tapi keinginan Allah kenapa kita tak pacak depan ke? Sedangkan kita punya guru tidak akan sampai kalau tidak Allah izin ke. Depankan keinginan Allah dalam segala hal, kalahkan keinginan kita. Kalau kita bisa mendapatkan keinginan Allah, maka itulah kita hamba Allah. Itulah Nabi senang kepengen menjadi abduhu, karena Nabi tahu keinginan dia tidak akan banyak apapunnya keuntungan, tapi keinginan Allah itu banyak memberikan keuntungan dia buat dia, bukan sekarang tapi nanti ketika ada di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa keinginan Allah yang selalu Nabi utamakan adalah mengajak umat ini untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah Allah tahu sifatnya Nabi, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan kasih sayangnya Allah kepada kita. Karena Nabi, Allah tahu sifatnya Nabi Muhammad ini sayang dengan umatnya, sayang dengan umatnya. Dan itu dibuktikan dari perintah sholat 50 waktu, turun ketemu Nabi Musa, disarankan untuk minta kekurangan, Nabi pun nurut minta kekurangan menghadap Allah, dikurangi 5. Tidak akan ada orang mau minta kekurangan setelah menemui atasan kalau tidak ada bentuk sayang sama bawahan. Ngadep atasan tuh tidak gampang. Kalau dulu saya zaman jadi murid, ngadep guru untuk izin ini dan itu tidak gampang. Ketika sudah izin, dapat omongan dari guru, tiba-tiba kawan ngomong, coba izin lagi, minta aja ini. Nak ngadep lagi, mikir lagi. Dan orang yang berani untuk kembali menghadap, kalau dia mikirkan di orang lain, bukan mikir ke dirinya. Nabi Muhammad kenapa naik lagi selain berjumpa dengan Allah itu kenikmatan? Jelas. Tapi kenapa Nabi kepengen? Padahal Nabi mampu sholat 50. Jangan Nabi mikir ke kita. Nabi mikirkan kita, takut kita tidak mampu. Pedulinya Nabi Muhammad kepada kita. Sampai Nabi Musa 5 waktu masih nyuruh naik lagi. Yang Nabi ngomong, maku malu sudah sama Allah. Karena Allah unjuk 5 waktu tapi pahalanya 50 waktu. Sayang Nabi Muhammad dengan kita, makanya kita jago sayangnya Nabi Muhammad ini. Dengan sekuat tenaga kita teruskan, kita jalani syariat yang sudah susah payah dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat Nabi gembira dengan kita, buat Nabi senang dengan kita. Mudah-mudahan malam ini Nabi senang dengan kita, Nabi gembira dengan kita, Nabi akan bangga dengan kita, dan mudah-mudahan kita akan kembali dikumpulkan kembali di surga Allah, mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat afiat, dalam keadaan taat, sehingga kita bisa menjumpai Ramadan, dapat pandangan Allah di malam pertama Ramadan, dapat rahmat Allah di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan di malam nisfu Sya'ban tadi Allah ampuni semua dosa kita, Allah maafkan segala kesalahan kita, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba yang dicintai, yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan umat yang dibanggakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa'inna lal qiyam wa siyam wa tilawatil Qur'an. Wahfadna minadh dhunubi wal atham. Wakhtim lana bihusnil khitam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Santum sallallahu jazakumullahu khairan jazaa Habibana Habib Kamil bin Ahmad Barakbar dan juga Ustaz Ilham Kamil atas apa yang telah disampaikan pada kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi motivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi sebagai anak majelis terutama. Ya, sekarang guru kita telah jauh. Ya, beliau tentang dusun, kami juga tinggal di dusun. Ya, jangan ke Ustaz Kamil, kami bikin majelis di Pegayut yang datang cuma segelintir orang. Kita datang ke Palembang, tapi mereka sulit untuk datang ke tempat kita. Tapi masya Allah, kawan, kami saksikan juga di sini banyak yang datang ke majelis-majelis kita ini yang datang dari jauh. Ya, yang dari KM 12, dari macam-macam tempat, dari Pelaju Ujung. Ini satu hal yang mungkin bisa diangkat cerita sedikit ya kan. Waktu kami punya majelis di Maslakul Huda di Sungai Juju. Jadi pas bubar ada sikok budak salaman, badan buntet, tegep. Setiap hari hadir kalau ada majelis di situ. Lalu kami tanya, siapa nama kau? Jawabnya tegas, Dafa Bib. Balik kemana kau? 13 Bib. Anak tanya lagi, 13 ulah apa 13 ini? KM 13 Bib. KM 13. Datang dia ke sini. Nama mana yang balik cuma daerah Pasar Kuto, ya Sungai Bayas, 13 ele, 5 ele nak datang ke majelis yang di sekitar ini tidak bisa datang. Itu orang dari jauh bisa datang. Ya, kita doakan insyaallah Habibana Ustaz Kamil, mudah-mudahan insyaallah semua status kita, guru-guru kita, itu masuk Ustaz Muhsin, masyaallah, Abu Yauman dari tempat yang jauh juga ikhwan datang, mereka terus menghadiri majelis-majelis kita. Kita yang dekat ini harusnya malu melihat mereka yang datang dari jauh dan melihat Ami Ali, masya Allah, ya istiqomah dengan umur yang sudah tua, beliau hadir. Kita mungkin hadir 10 kali, beliau 30 kali hadir majelis. Kita kalah dengan beliau. Dan kehadiran para guru-guru kita, para syiban dalam nasihat, ya lisanul hal mereka untuk kita. Sekali lagi jazakumullahu khairan, Jatri bikin halaqah ikhwan, satu halaqah 4 orang. Kalau ada cucian tangan didulukan naik ke pucuk. Hadrah boleh main. Bismillah. Fadhlu. Sebentar. Ke doa syifa dulu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ilaha illallah wa astaghfirullah wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah biniyati syifa was sihah wal lutuf wal afiyah lis-sayyid Habib Muhammad bin Yahya bin Abdurrahman bin Utsman bin Yahya wal syarifah Fitriyah binti Umar Al-Hasni